Živjo. Ja, kljub temu, da jaz zdaj trenutno živim v tem mojemu lepemu šlafu, imam nekaj za pokazati. Ha! Nova majčka. Dol spodaj je link, pejte si naročiti. Spodaj piše Kaja Solo, but like, je zvita skupaj. Oh my god, it's so cute. Dol spodaj je link, pejte kupit. Haha. Let's go. Torej. Samo da jaz to začnem snemati. Ok, torej, jaz sem zdaj po novem spet obsedena z Harryjem Potterjem. Ha! Ja, spet sem jih začela brati. Ne gledam še filmov. Filme bom pogledala pol, ko bom prebrala knjige še enkrat. Ampak odločila sem se, da moram nekaj narediti, kar me v bistvu sprašujete že dlje časa. In tudi sama si po novem spet želim to narediti, čeprav sem naredila to najmanj 15krat že verjetno. V glavnem, kaj to je. Preverili bomo, v katero Hogwarts hišo jaz spadam, oziroma v kjer dom na Bradavičarki jaz spadam. Slovenščina. What is it? Tukaj imam spletno stran Pottermore, za katero, če še niste slišali, to je najboljši sajt, če ste Harry Potter fan, zaradi tega, ker tukaj je vse. Kaj moram jaz zdaj narediti? Sicer, ful me je presenetilo zaradi tega, ker jaz sem s tem svojim mailom že enkrat preverjala, v katerem domu sem in sem bila Gryffindor in zdaj očitno so nekaj spremenili in nisem v nobenem domu. Tako da, I don't know, pač bomo še enkrat sprobali, kar je super, ker jaz sem mislila mogla nov mail narediti. V glavnem, gremo preveriti, v kjer dom spadam jaz. By the way, pejte to tudi vi narediti pol po videu, zaradi tega, ker morate meni dati watch time prvo. Ampak ja, let's do this. Also, če ne bom v Gryffindorju, sploh ne vem, kaj bom naredila. Pač, everything about me is Gryffindor. Pač, jaz imam plašč, ko je bil precej drag, moram povedati. Šal, majice, vse, everything is Gryffindor about me. Pač, res, jaz sem Gryffindor. Od nekdaj. In če zdaj dobim kaj druga... Zdaj sem prav živčna, fuck. Ok, torej. Luna ali zvezde? Zvezde so lepše. Kako bi rada bila poznana v zgodovini? Se pravi, velika, pametna, oziroma modra, pogumna, bold, dobra. Wow, spolzgat, drzen vran, Jesus, v slovenščini full weird. Gryffindor, Hufflepuff oziroma Pihpuff. Valjda moram izbrati The Bold, zaradi tega, ker me je strah, jaz hočem biti Gryffindor. Nisem golfala, da bo pač The Bold. Mislim, da bi to bilo tak najbolj. Čeprav tudi good, ampak The Bold, vsem najboljš. Če bi lahko imela katerokoli moč, katero bi izbrala, se pravi, da bi lahko brala misli, da bi lahko spremenila preteklost, da bi lahko bila nevidna, da bi lahko govorila z živalmi, da bi imela superhuman moč, da bi lahko spremenjala svoj videz. Tam je ful dobra. Po moje, ali da bi bila nevidna, ali pa da bi lahko spremenjala, čeprav to je basically lahko delaš isto s tistim, da se spremenjaš, ker pač lahko se spremeniš v nekoga you know what I mean, pač lahko se skriješ. Po moje to, da bi bila nevidna, to bi bilo ful cool. Katera nočna mora te najbolj prestraši? Se pravi, da stojiš na nekje visoko in spoznaš, da se ne moreš nikamor primiti in da boš padel, v glavnem. Govoriti s tako smešnim glasom, da te nihče ne more razumeti in se ti vsi smejijo, to definitivno ne, ker that's fun. Da ugotoviš, da noben od tvojih prijateljev ne ve več, kdo si. An eye at the keyhole of the dark windows left's room in which you are locked. Se pravi, oko v temni. Vidite na sliki, ne bom prevajala, ker pač I'm shit at that. Ne, po moje to, da me noben več ne pozna. Po moje bi mi bilo to najbolj Ok, 4 te gobleti so postavljeni pred tabo, kjer ga bi spil. Lahko si spodaj preberete, če hočete prevesti Google Translate, I guess, ker jaz ne bom vsega prevajala, ker pa bo ta video dolg ful. 3 ure. Vijolčan, ki diši po čokoladi. Črn, ko smrdi po... to moram piti, čakaj. Da ti da čudne vizije. No. Foaming Frothing Silver Liquid, ki ima zvok diamantov. To zveni... ni glih okusno. Zlata tekočina, ki je toliko močna. Oh my god, this, I'm choosing this. Kaj bi raje bila? Da bi bila vsem všeč? Da bi ti zaupali, da bi se te bali, da bi ti zavidali,
da bi te oponašali, da bi te praisali. Imitated. Trusted. Če bi hodila na rodovečerko, katero žival bi vzela s sabo? Definitivno bi imela mačko. That's for sure. Se pravi, kakšno mačko? Ginger, white, siamsko, siamsko. Tebi, črno, ja, definitivno siamsko. Mi smo imeli siamsko mačko pri moji babici, ko sem bila majhna, tako da always siamsko. Heads or tails? Heads. Oh my god! Prav živčna sem, prav res sem živčna. Oh my god. There you go, guys. Pač pred kamero, pred vsemi, pred celim svetom sem še enkrat dokazala, da sem Gryffindor. Oh my god, prav odleglo mi je. Če bi bila kaj druga. Oh, that would not be good. Ja, obviously, a res, jaz sem Harry Potter, drugač sem to, da vete vsi. Congratulations! I'm prefect Percy Weasley. Go fuck yourself. Google happy. Ok, zdaj pa mislim, da to ni edino, kar pač lahko narediš na Pottermoru. Mislim, da lahko izbereš svojega patronesa. Quizzes. No, how do you do that? Ta stran je toliko drugačna, odkar sem jaz nazadnje to delala, I swear. Hogwarts sorting, ja. Oh my god, prav palco lahko izberem. Ok, da vidimo, kakšno palčko bi jaz smela. Najprej bi se opisala kot average height, tall ali short. Se pravi, da sem povprečna, visoka ali majhna. Jaz sem povprečna. Jaz sem 170 cm, I think da je to precej povprečno. Jaz sem višja kot Daniel Radcliffe, on je 165 cm. A small little goblin. Moje oči so zelene kot, no ja, čeprav, včasih so sive, včasih so zelene, ne vem, jaz sem dala kar nekot green, ker pač, I don't know, kira barva je to. A je bil dan, ko sem se rodila, liho ali parno število? 2. novembra imam, se pravi je even number. Najbolj si ponosna na svoj optimizem, probably. Ja. Potuješ sama in prideš do križišča. Kam greš? Levo proti morju, naravnost proti gradu, desno v gozd. Naravnost proti gradu, zaradi tega, ker lahko tam kaj najdeš in je lahko zanimivo. Pač Skyrim logic, a ne? Mogoče kak dober loot tam not. Najbolj se bojiš ognja, teme, izolacije, višine ali pa majhnih prostorov. Po moje ognja. Ja, jaz res ne maram ognja. Se pravi, v skrinji s čarobnimi stvarmi, kaj izbereš? Prevedite si sami. I don't have the time for that. Bounce scroll, ful dober se sliš, ampak lahko bi bilo kaj zanimivega noter. Čeprav lahko bi bilo tudi ful dolgocajtno. Nekaj z daggerjem, se pravi z nožem, največ lahko narediš, vse ostale stvari so lahko ali magical, ali pa full lame, tako da probably silver dagger. In imamo moje palco. Cedarwood. Kaj je cedar? Cedra. Mi čist nič ne pove. Cheddar. To ni, ne, cheddar je sir. Wow, fucking cedra, Jesus, kak dober prevod. Thank you, Pons, very much. Jaz imam palco iz cedre. What is that? Zmajevo sredico, heartstring, kako naj to prevedem, I don't know, 12,5 inčov in solidno fleksibilna. Ok, zdaj smo dobili palco, kaj še lahko dobim? Patronus, ok, da pa še to, da vidimo kakšen bi bil moj Patronus. Jesus, this is, better with headphones. Ja bi itak ne boste nič slišali. Sucks to be you. Tudi jaz ne bom imela slušalk. Oziroma ja jih bom. Če reče better with headphones, you know I'm gonna trust it. Pejte kupiti moj merch. Very cool, very high quality, very nice. Tako pa zdaj nič ne slišim. Ok, zdaj vi nič ne slišite, ampak jaz pa slišim, tako da to je pomembno. Sun, wind, rain. Rain. Definitivno ne burja, I hate it. Na svetlo, jaz ne maram neki full teme. No, thank you. Naj bo cool Patronus. Kaj če dobi neki full pednega? Okol.
Jaz sem zdaj ono ful najbolj pussy Gryffindor ever. I ain't messing with that shit. Se že pojavlja, Zakaj nima moje palce? Odkar nisem doma, prav nič nimam. Jaz sem hotela danes tole delati v Harry Potter cosplayu, pa guess I speak, definitivno. Guess not, v glavnem. Hotela sem biti full-on character. One more question should do it. Love, trust, hope. Trust. Unable to connect to server. Please try again later. Go with your first instinct and strike. What? Še tega ne znam pravilno narediti. This is tricky magic. Let's take a moment and start. Še Patronus ne znam pravilno narediti. Mislim, kaj da fakt sem naredila narobe. Rain. Rekla sem rain. Rain. Okay, can you, please? Jaz sem zgubila v tem zgodbi. I mean, jaz pa nič ne delam, pa že zgubljam. Sem ziher un kind of wizard, ko se rodi staršem, ko so čarovniki, tam mali je pa pol navaden muggle. Ok, daj moraš setirati stran, ker očitno to ne dela. Kaj je tam, Harry? Ok, ti znaš čarati, jaz pa ne. Ok? Stop. Stop flexing on me. Stop it. Discover your Patronus. Ja! Relax. Think of your happiest memory. Zdaj moram zdaj dam pravilno. Zdaj res razmišljam o najsrečnejšem trenutku v svojem življenju. In se koncentriram na to, da dobim svojega Patronusa. By the way, merch Dorspodi link. I saw the hint of a tail. Or was it a wing? Prepare to meet your Patronus. Black, gray, white. White. Click, drag and release. Expecto Patronum! What? Ok, to je najbolj epic stvar ever. Nazadnje sem dobila enega bednega psa and I didn't like it at all. Yes! Moj Patronus je mačka. I love it. He's so cute. A je še kaj? Ne, that's it. Ok. V glavnem, mislim, da je to drugač to za ta video. Jesus, wow, meni je res dolg cajt. Anyway, če ne veste, kaj je to Pottermore, oziroma očitno zdaj Wizarding World, zaradi tega, ker pač moramo include zraven še Fantastic Beasts, a ne, in pač to ni Harry Potter, teda, I guess, ne more več biti Pottermore, ampak, ja, še vedno mislim, da lahko isto pogledate in najdete in greste svoj house poiskat. In Dorspodi komentirajte v kateremu house, Dorspodi komentirajte v kateremu domu ste in kaj je vaš Patronus in, oziroma slovenska beseda z... I don't know. In kakva je vaša palca? Dorspodi, komentirajte. To je to, drugač link za moj merch je Dorspodi, kak sem povedala že parkrat v tem videu in... Wow, moja frizura. To je to za ta video. Hvala, da ste si ga pogledali. Če vam je bil všeč, ponete en like, subscribite se na moj kanal Dorspodi, komentirajte kaj, tako sem vam rekla. In ja, se vidimo v naslednjem videu. Čau, lisičke moje, se vidimo naslednjič.